गांसे आर'नाइजों जों बरायनानै लागोन। बिनि उनाव जोंहा दङ एमएलए सार जयन्त बसुमतारी जोंनि गेजेराव बिथांखौबो बिथाङा सफैनो हाथ'वाखै। दा जोंहा दङ सार रन्जित बसुमतारी जोंनि मोखाङाव बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाबाय। दा जोंहा दंबावो धनन्जय बसुमतारी बिटिआर बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों नाजावनानै लाबाय। आरो दंबायो जोंहा जोंनिनो सार एमएलए सार जयन्त बसुमतारी बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों नाजावनानै लाबाय। आरो जोंनि गेजेराव दंबावो जोंनि एमसिएलए सार माधव सेत्री जोंनि गेजेराव बिथांखौबो जोङो आजावनानै लायो। আৰু লগতে আছে আমাৰ চিৰাঙৰ সন্মানীয় ডিচি পি ভাস্কৰ ৰেড্ডি ছাৰ, তেখেতকো এটা আৰনাৰে সম্বৰ্ধনা জনাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ PWD এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰকো ৰাইজৰ ওচৰত চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। তেখেতকো এটা আৰনাৰে সম্বৰ্ধনা জনাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ আছে আমাৰ চিৰাং জিলাৰ সন্মানীয় সভাপতি তেখেত নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, তেখেতকো নিজে চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু বহুত কষ্ট মাজেৰে আমাৰ সেই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছে সন্মানীয় কণ্ট্ৰেক্টৰ তেখেত অচিন্ত নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াকো এইখিনি সময়ত ৰাইজৰ ওচৰত চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। এটা আৰনাৰে সম্বৰ্ধনা জনাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। থেংক ইউ। পাটাবাৰী গোৰ্খা সমাজে চিফ ছাৰলৈ এটা সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছে। গোৰ্খা সমাজলৈ আহি সম্বৰ্ধনা কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। পাটাবাৰী ৰাইজে সুখী হৈ পেলাই চিফ ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাব। ধন্যবাদ থাকিল। बे समाव जोंनिनो सीएम सारखौ गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय सम होबाय। आइ पुवालि दालां बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि एमपि रोंगोरा नार्जारी बिथां, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथां, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि इएम धनन्जय बसुमतारी बिथां, बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि सिडली समष्टिनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथां, जोंनि एमसिएलए माधव सेत्री बिथां, चिरां डिस्ट्रिक्टनि डेपुटी कमिशनार रेड्डी बिथां, PWD डिपार्टमेन्टनि इन्जिनियारजों लोगोसे बाहागो लानो हानाय गासैबो जोंनि दैदेनगिरिफोर, बेवहाय बाहागो लानाय बे दालांखौ लुनाय कन्ट्रेक्टर अचिन्त बसुमतारी बिथां, बे पाटाबारी ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो दिनै महाशिवरात्रिनि गाहाम अनसायनाय आङो बयनोबो बावहरबाय। আজি আমার কারণে খুব শুভ দিন, মহাশিবরাত্রির দিন। এই শুভ দিনত আমি আই পুৱালিৰ ব্ৰিজ অপেনিং কৰিবলৈ মুকলি কৰিবলৈ আজি সকলো অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। মই আপোনালোক সকলোলৈ মহাশিবৰাত্ৰিৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। तामान गोनां रायजोफोर, गोलाव समनि मोनसे हास्थायनाय, गोलाव समनि मोनसे जेंना, बे जेंनाखौ सुस्रांनानै दिनै जोङो मोनसे मोजां थासारि
सोरजिनानै लानो हाबाय आरो बेनि थाखायनो आङो गिबियावनो बे दालांखौ लुनो हानायनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो साबायखर बावो आरो लोगोसे जोंनि गासैबो दैदेनगिरि आरो रायजो राजानिसिम साबायखर बावो जे दिनै गोलाव समनि बे हास्थायनायखौ मोगथां महराव मोननो हाबाय। जों बयबो मिथिगौ बे साहा ओनसोलनि दैया जोबोद दाहाराव बोहैयो। दैज्लां बोथोराव साहा ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा फारसेनिफ्राय फारसेजों थांनायाव जोबोद उसुबिदा जायो आरो बिनि थाखायनो बे दालांनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै दङमोन। दिनै बे दालांखौ 69 कोटी रां गारनानै प्राय 1 किल'मिटारनि खाथिफ्राम मोनसे जोबोद मोजां दालां मोननो हाबाय। दायो बे दालांखौ लुखांनायनि उनाव बे फारनैथिंबो थानाय रायजोफ्रा थांलाय फैलाय हान्था मेलाजों लोगोसे बेफार फालांगि खालामनाय फरायनाय गासैबो हाबाफारियाव मोजाङैनो मोजां मावफुंलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दा बेनिखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजानिसिम आङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। दा मोनसे गोनांथि दङ, साननैसो सिगाङावल' बुंदोंमोन जे मोनसे आरोबाव दालां नांगौ लांकार दैनि सायाव। दा बे दालांनि लांकार दैनि सायाव दालां लुनायनि प्रप'जेलखौबो बानायगासिनो दङ। आं मिजिंथिदों बे लांकार दैनि सायाव जि दालां नांगौ बेबो थाबैनो लुजागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बिनि थाखाय जोङो MP MLA BTR सरकार गासैबो जोङो नाजादों बे दालांखौ जाहाथे थाबैनो लुखांनो हायो। আমি যোৱা 1 মাৰ্চৰ পৰা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ অসমত প্ৰত্যেকটো জিলাতে বিকাশ যাত্ৰা হিচাপে বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টতো বহুতখিনি প্ৰগ্ৰাম ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ কৰা হ'ল, বহুতখিনি আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল, বহুতখিনি আঁচনি মুকলি কৰা হ'ল আৰু বহুতখিনি নতুন নতুন আঁচনি ইয়াত লঞ্চ কৰা হৈছে। আমাৰ কাৰণে এইটো এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হৈছে, অসমত এটা নতুন দিগন্ত আৰম্ভ হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন অসমখন ভাৰতৰ 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ হিচাপত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে গঢ় দিয়া, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দেশ হিচাপে গঢ় দিয়া, বিশ্বগুৰু হিচাপে আজি গঢ় দিয়াৰ যি সপোন এইটো বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি আজি হাতত লোৱা হৈছে। আমি স্বাধীনতাৰ পৰা কেতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ এটা সময়তে আমাৰ গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত ইমান কোটি কোটি টকাৰ আঁচনি আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব, এই আঁচনিবিলাক মুকলি কৰা হ'ব হৈছে। তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি কাহানিও অসমৰ ৰাজনীতিতে হওক বা অসমৰ ইতিহাসতে হওক আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি এটা সপোন দেখিছে এই সপোনটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্টে মেডিকেল কলেজ, ডিষ্ট্ৰিক্টে স্পৰ্টছ ষ্টেডিয়াম, মডেল স্কুল বিভিন্ন আঁচনি আজি হাতত লোৱা হৈছে আৰু কথামতে কাম যিবিলাক কথা নিৰ্বাচনৰ তেখেতে ক'লে এই প্ৰত্যেকটো কাম আজি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ তেখেতে গৈ আছে। আজি BTR অঞ্চলতো আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া আহিল UPPL BJP চৰকাৰ, এই সময়ৰ পৰা যোৱা 3টা বছৰত আমি ৰাইজৰ সবচে ডাঙৰ সমস্যা এইটো আছিলে ভূমিৰ সমস্যা। এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে বৈশ্যমুঠি আমাৰ এটা আঁচনি আমি আনিছোঁ, যেনেকৈ অসমত বসুন্ধৰা আনিছে আৰু সেই বৈশ্যমুঠিৰ দ্বাৰা আমাৰ সকলো ৰাইজৰ ভূমিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ইতিমধ্যে 1 লাখতকৈ অধিক মানুহে 3টা বছৰৰ ভূমিৰ পাট্টা ভূমিৰ অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ সকলোৰে ভাল এখন ঘৰ লাগে, বৰষুণ আমাৰ অঞ্চলত বেছিকৈ হয়, ভাল ঘৰৰ অভাৱত বহুতখিনি কষ্ট হয়। সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ আগত আমি কৈছিলোঁ যে 1 লাখ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আজি আমাৰ এটা হিচাপ আহিছে 17 বছৰৰ আগৰ BPFৰ চৰকাৰৰ সময়ত মাত্ৰ 39,000 ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আমাৰ টাৰ্গেট আছিল 5 বছৰত 1 লাখ, কিন্তু এতিয়া আমি 3 বছৰতে 1,64,000 ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈ গ'ল।
ইতিমধ্যে গাঁৱে গাঁৱে খোৱা পানী জেজেম আহিছে, অৰুণোদয় পাইছে। যিসকলে অৰুণোদয় পোৱা নাই তেখেতসকলে পিছত আকৌ পাব। ৰেচন কাৰ্ড পাইছে চবে, যিসকলে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই তেখেতসকলকো ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ লগতে ডাঙৰ এটা সুবিধা, সকলো 5 লাখ পৰ্যন্ত আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগতে চিকিৎসা সেৱা আপোনালোকে বিনামূলীয়া পাব 5 লাখ পৰ্যন্ত। গতিকে আজি সঁচা সঁচিকে 8 দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে 8 দিন আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, ভাল দিন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। जोङो मोनसेबो बिथिंखौ नागारनो सानाखै। मोनसे समाव BPFनि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना MLA मन्त्रि गोबां दङमोन, रायजो राजाफोरखौ खुन्दुं कम्बलजों थगायबोबाय। दिनै जोङो सोलोंथाइनिफ्राय लानानै रांखान्थि जौगानायनिफ्राय लानानै आबादनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङाव रायजो राजाफोरखौ मोनसे गोथों लामाजों दैदेनलांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। जि मोनसे गोदा खस्थ' खालामनानै, जि मोनसे सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै बिटिआर खालामनो हाबाय, बे बिटिआर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि फरायसाफोरनि लाइमोनफोरनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। रोजा रोजा साखरि होनाय जादों, रावबो थाइसे थाखाबो घुस होनाङाखै। आरोबाव साख्रि मोनगोन। आङो फरायसाफोरखौ खावलायदों इन्टारभिउ पास खालामनो थाखाय रेडि जाबानो जाबाय। बेवहाय कुनु घुस होनाय, थाखा फैसा होनायनि बाथ्रा गैया। दा ओंखायनो रायजोफोर दिनै आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। खेबसे भट होनानै गोजोन थासारि लाबोनो हाबाय, जौगानाय लाबोनो हाबाय, खौसेथि लाबोनो हाबाय, मोजां मोनसे परिबेस जों दानानै लानो हाबाय। खेबथाम भट होनानै BPFनि दिनाव बै समाव खुन्दुं कम्बलनि राजनिति, घुस जानायनि राजनिति, सिगिनायनि राजनिति सोलिगासिनो दङमोन। नाथाय दिनै खेबसे भट होबाय, सरकार फैबाय, आर्मी पुलिसफ्राबो बिनिफ्राय जायखारलांबाय। बेयाव गोदो मोनसे सम दङमोन, सानावनो मानसिफ्रा ओंखारनो गियोमोन, आर्मी अपारेशन पुलिसनि बायदिसिना थासारि। नाथाय दिनै जोंनि सरकार फैनायनि उनाव बे थासारिफ्रा सोलायजोब्बाय। दा बिनिखायनो मानगोनां रायजोफोर, फैगौ बिसायख'थि फैगासिनो दङ लकसभानि, बेवहाय जाहाथे मोजां सासे बिजाथिखौ जोङो दिल्लीयाव दैथायहरनो हायो। सासे बिजाथि जोंहा अलरेडि MP रोंगोरा नार्जारी बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै जोंनि हारि माहारिनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हाबा मावगासिनो दङ। आरो थाबैनो जोङो सासेबाव MP दिल्लीयाव हरनानै जाहाथे जोंनि गामि ओनसोलनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ, गोदो गोदायनिफ्राय सुस्रांजायै जेंनाफोरखौ भारत सरकारजों सावरायनानै बे जेंनाफोरखौ अरायनि थाखाय सुस्रांनो हायो। बिनि थाखाय जोङो सासेबाव MP जों फैगौ बिसायख'थियाव दैथायहरनांगोन। नोंथांमोननि सायाव जोंहा फोथायनाय दङ, मानोना जों नोंथांमोननि थाखायनो खामानि मावनो थाखाय बिदा फंबाय हिसाबै दिनै राजखान्थियाव फैनानै सरकाराव फैदों। दा बेनिखायनो जोंनि खामानिखौ जों मावगोन। नोंथांमोनखौ सिबिनाय, नोंथांमोनखौ अननाय, नोंथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनाया जोंनि दिनै मोनसे बिबान। बे बिबानखौ जों रुजुनानै आवगायलांबाय थागोन। आं बयनिसिमबो अबंलावनि खाथियाव आरज गाबबाय, नोंथांमोना बयबो आलो गोजोनै थानो हाथों। মই সকলোৰে কাৰণে মই আজি শিৱৰাত্ৰি হিচাপে আমাৰ সকলো আজি পূজা কৰিব, ময়ো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনালোকক সকলো যাতে ভালে কুশলে ৰাখে। এইখিনিয়ে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Thanks a million, sir, for your very good speech. रोजा रोजा साबायखर थाबाय सारनिसिम गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिनायनि थाखाय।